no no no. Mr. DJ fyonda replay, put ingoma umwana nyice, nitujyamo makabuce buce, biyazira cyari bice umva uburyohe bw'iyisi, weed and Hennessy, this is how we put this in, na na na. Yeah, don't kill my vibe, don't kill my vibe. Ku munota umwe n'amasegonda 29 ego Double J yabwiye DJ ati DJ fyonda replay ati ngoma umwana anyice. yes ni yareje ngaho yaciye avuga ati nitujyama Don't kill my vibe, don't kill my vibe, no 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 no, don't kill my vibe, don't kill my vibe. Call it the magic. Nzukamisha abana benshi uno munsi ni pare, imyotsi myinshi ingeti nyinshi nidutahe turare, hahiye hahiye erega turahaturiye, hahiye hahiye no no no. yes reka nongere baramutse mwe mwese kuva mu itandukanye tubabwira ko tubakunda cyane ugira kandi nongere ndagusaba yuko wogira subscribe utarayikora muzamwa mubonye ninde ni The Brave Busesanguzi ari kumwe nande yes n'umunsi turaje n'ikintu gishasha cyane tugiye kubasikiriza mwabonye ko vyari shosho bimeze gute tugomba tubaganirira iki ubunye tubafite kakemanye hayeje gusohoka ikintu kwita ikibombe yes hahiye kabisa hahiye neza cyane yes uno munsi tugiye icyo bita official video reaction y'indirimbo yitwa gute hahiye by Alvin Smith fit Double J ni indirimbo kabisa iriko ibikora bien sana muri Buja Flavor aho ahantu tuciye bavuga ngo hagize neza cyane ikindi cyabona cyane nkwengeje juste n'ijya ndirimbo igitangura tu ye baravuga bati abana benshi akavuga ati inzoga nyinshi akongera bati imyotsi myinshi hamwe n'iki ingiti nyinshi. Imagine iyo title urumva abana benshi rero ntabwo hajya none wewe wajamwe cyangwa ntiwagenda guys atka oya Taylor yojamwe from wojamwe kabisa uno musto abataramubona inyuma sinangariye kabisa yojayo kabisa wani ko abantu bakunda urazi ko ibintu girari yanya takigenda yes atubwira yuko kabisa hahiye Double J hamwe na Alvin Smith baragarutse ku ndirimbo yitwa hahiye imeze neza cyane ifise amasanamu yakozwe no bitande John Elar nakubita iswa tujya mu jambo uramaze kubibona yes aho twagabonye amajambo menshi cyane ariko aravugwa mu ndirimbo atangajije mbega bazikara amajambo ameze gute yes nababwira yuko ari ibintu bikomeye cyane title iravuga ngo ingiti inzoga abana umwotsi ari n'amajambo agize title gusa urumva ko ari ibintu bitangaje cyane ku buryo twavuga yuko baje ikintu bita reforme mu muziki ndundi iyo ndirimbo mu kiringo cy'umwanya mutoyi ubu tuvugana igimaze kumara amasaha 5 gusa ku ma views arenga 12,000 wow mbega ivyo nibiki habaye muri Buja Flavor urumva ko bishyushye cyane reka tugende point ku bintu twashoboye kugaragariza hamwe kugira ngo tugire reaction ihagije reka sabe fizi ayitangure kwanza yishiremwo mwumviriza gato hama tubandanye. Don't kill my vibe, don't kill my vibe, no 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 no, don't kill my vibe, don't kill my vibe. Call it the magic. Nzukamisha abana benshi uno munsi ni pare, imyotsi myinshi ingeti nyinshi nidutahe turare, hahiye hahiye erega turahaturiye, hahiye hahiye no no no. Comment ils avaient m'étacher, je vais plus te lâcher. J'aime quand tu roules sans papier.
personne peut t'empêcher. Yes, ku musegonda wa mbere dutangura kubona Alvin Smith mu modoka ya Noir tutari tumenyereye cyane ngaha mu Burundi. Iyo modoka ya Noir ikintu gitangajije irimwo burya na telefone fixe. Wabibonye? Wibaza ko yareka telefone ande? Yes, na mudi yumesha kabisa Alvin ameze fresh avuga ati yamara ibintu ndagiye kumuhitana kugira ngo hashe hatokombere. Mbega hajya ku musegonda 22 habaye iki? So guys, ku musegonda wa 22 hagaragaye Alvin Smith. Ego. 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 Wabonye ijya forme ya Double J? Wayibonye? Yari umuntu nyene tu ari on target. Yagumye nyene abona naye mu kaburimbi. Yagumye avuga ati Alvin araje kabisa. Yagumye ameze kubega yemwe ijya modoka. Izajyari. Siwe mubonye Double J muramukije. Bagiye kugirane kuhaturira. Yes, biranagaragara kandi yuko Double J mu kwinjira mu ndirimbo aho novuga ku musegonda wa 40 yavuze amajambo. Ayo majambo ameze gute mwibaza? Yavuze ati ngwino njyumudodo hacuhe cyane kurusha nko mucoto. Umucoto atakizi nahandi aramatse kuja muri sona buryo we. Yes. Zo gutwara muri sona. Ego. Ubanza transpire kugira ngo mere bien. Akamara ariya muce musezerana. Yes. Aravuga yuko agiye gushuha cyane gusumbahe mucoto. Hama mugabo ntivyahereye ngaho yongeye kuvuga ati arankwega kwega munsi y'umukondo. Munsi y'umukondo. Alvin kabazaniye ntiyagijaho yavuga ngo yavuze gute mbe burya ngo ahashaye cyane kurusha mu vyondo. Mbe burya munsi y'umukondo ahashaye cyane kurusha mu vyondo. Oh my goodness. Yes, reka tuzorondera Alvin Smith niyo mumego yoduhinye dusigurira hega ko kantu vraiment kugira ngo dushobore kuronka insiguro nyinshi novuga ko zihagije ubundi bwo twebwe tuguma hari impamvu ya kusaho kantu hari impamvu. Yeah, nongera saba Fizzy Boy ashiremo aya majambo tu twumva ingene kwanza yavivye twumva ingene vyagenze agira gute Fizzy Boy shiramo twumvirize haba tubandaye. Okay. Hano ngwino njyumudodo ashuwe cyane habe nko mucoto arankwega kwega munsi y'umukondo arashaya cyane kurusha mu vyondo. Molo vas-y pola. Yes, so guys, hagaragaye ku munota umwe n'amasegonda 2 twabonye hagaragara Double J hamagara abakobwa bagende barinjira muri ya modoka y'igitangaza twabona. Yes. Ya modoka y'igitangaza twabona hagiye harinjiramwo umukobwa yambaye akantu karimo vert. Yari yambaye agakola ka noir. Ego. So agakola ka noir hamwe n'akapira urakabona nawe. Ego. Mwana yaratesa vraiment. N'agatentire ka rouge. Ujya mwana kabisa ikintu cyane yazeye cyane makeup. Wabonye makeup yiwe yari myiza vraiment. Arabizi cyane. Arabizi kandi ujya mwana aragaragara mu video menshi cyane. Ndabibutsa yuko amaze kugaragara mu video menshi. Je namaze kumubona muri clip video y'indirimbo ya Big Fizzo featuring Dojo Sanita. Ujya mu store yarakubita igisusu. Ntabyibusha cyane mbwa. Double J nawe nibe na Alvin Smith ati ya nitwihangana kabisa atubwiriza kumuzana kugira ngo asubire kuzana ya vibe. Tegereza kumukoresha. Yeah, kugira ngo hase kumve haturire. Yes, ndabibutsa yuko ujya mu store vraiment biragaragara yuko nahano yaragiye yabona neza ko haza gusha kuko vraiment yatamvye yitanze mu majambo make. Mbe ujya Alvin Smith yambaye moto zero wabonye ari kumwe nande umukozi wiwe bigira kabiri. Madam Tumuherutse kujya mu ndirimbo intambo ku yindi akoresha umugore wiwe twibaza ngo birarangiye. Raba mu ndirimbo hahiye yongeye kwikora ku mudamu wiwe Nirna. Wabonye ingene batanze bari batobye disi we ijya kapo ibwira kaye kajamba garo.
vraiment ntibagira respect gusa nakandi kajambo ndegejeko. Yes, biranagaragara kandi yuko bajya abandi bakobwa basigaye hariho abandi bariko batambisha ariko na Daboje nawe tumenyere mu ntambo yagerageje yafashe umusto kabisa Daboje yagerageje vraiment kandi yarasa neza gose na wa mwotsi yavuga ni bia inzoga umwotsi ebana yanabivuze yuko beze fresh cyane mbe burya uri kuraraba featuring ya Daboje hamwe na Alvin Smith wayibonye gute je nunuwe kabisa boy featuring yari itovye cyane twese twemeye vraiment kudo chapeau kabisa ego yes hariho nakandi kantu imbere yuko tugaruka ko ndashaka kwanza Fizboy yerekane Daboje ariko aranywa umwotsi ijya party ariko aranywa umwotsi hama tugaragare turi mu DJ yakoze ingene yavyifashemwo bamubwiye ngo afyondeki replay so reka twereke no Mr. DJ fyonda replay put ngo mwana nyice nitujya mu makabuce buce biyazira cyari bice mvuburyohe bw'igisi we didn't Hennessy this is how we put this in na don't kill my vibe don't kill my vibe ku munota umwe n'amasegonda 29 ego Daboje yabwiye DJ ati DJ fyonda replay ati ngoma umwana anyice yes ni yareje ngaho yaciye avuga ati nitujyama makabuce bia ziracyari bice kabisa ahereza gute umve uburyohe bw'iyisi dogo wow murumvize ko byari byaryoshye cyane bitovye vraiment yes ijya ndirimbo rero iri kirasaza abantu sinzi ngaho ko numvuye muri quartier numvise ngo hahiye kabisa ni hahiye gusa quartier ni hahiye nanje ni hadashase umve kabisa hahiye mbega ino ndirimbo burya uyibona mukuru herugero je ndabona ko megiye kubita explore y'ubwisera ku buryo izoro nkama views menshi nanje nuko ndayibona kugira indirimbo iryoshe clip iraryoshe ubutunzi uraryoshe yes je nafise amakenga weekend weekend mbega burya turi kwa kangahe turi mercredi vendredi kabisa ubona samedi vendredi samedi dimanche bonye n'ibintu byaye bitovye gose urumva byo gutwika gusa yes reka tubipfurize reka tubabwire kwanza mubaze mugende kuri channel yabo mushobore kuraba iyo ndirimbo irikira bica bigacika indirimbo ifise amasanamu meza cyane nkuko yakozwe n'umuhinyanyuza bizi cyane yazi ku izina rya John Elar imeze neza wabonye wewe wabona yakurize sota musanamu ndagufana yes reka ndashimira abantu bakoze gukirana entretemps ndababwira ko ndabakunda cyane yari inde de breve musesanguzi hamwe nande Alf Taylor Swift tutibagiye babantu batarakora subscribe yes bagende batayikode neza cyane yes kandi bagira na commentaire umutwe ngo twengere indirimbo yo bayakiriye kugira ngo dushobore kumva yuko ibintu bimeze neza dutera next bono tubaha ibindi bishasha niduhagarika entretemps kibaho uhagarika naho bugwaye ntuhagarika reka tubashimire cyane umugira kandi tubabwira tuti much love much respect bye bye ciao